musidɓe onon wonɓe sibude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ko wonti ɗon sadi moɗon ko toli ko annintingol musidɓe hayɓe woni ɗo e sonnajo mo hewtika meɗen mo holli e makunde makko ɗe haray onon e menen fo e wawa jantagol haray koñum mako sonnajo o wawen e ƴettugol essentiel oño ko holli en kon ndaren ko ɗum assistance humanitaire d'urgence wata wallitorde ko wara ko fi Allah woti annabijo par ce que pigiɗin ɗi wela fi toute façon haray kañum sonnajo no ɗo o makana en inde makko nen e ko honto ɓe yuri surtout kadi ara e makude maɓɓe assalamu aleykum. Walaikum salam wa rahmatullah. No wayfi? Wayfi fu. Hono maketeɗo? Ko Binta Diallo. O noddimen o hollimen makude mon nden o senidi ka meɗen ga haray kono e makude maɗon? Ko makunde fi ɓiɗɗo. Ko min e modi an, ko modi an gorko jombila. Mi wondi e nder ko mi wondi kon tela yiɗimo lallaɓani mo. Hay woɓɓe inna namen hono namen ɗuma goto, namen valeur goto. Kono min mi ndaari fi dewgal ngal hakkundeji amen ɓay ko ɗum ɗon Allah yiɗi yarli mi joytol mo mi respecte mo sabu dewgal ngal. Donc nder ko mi wondi kon tawi famille on yiɗamo ɓe yiɗamo donc ɓe añorilan sabu makko kanko kadi kono famille kañum modi an kono min ɓay mi tawi hunde ɓe honno sike ɓe yiɗamo kono ɓa hore ko ɓe yiɗamo kon ɓe tawtimo ha ɓe jombilan ɓe naati mi tawi wata ɓe tawtude hore ko ɓe añimo kon min mi woni e fi makko si ɓe woni e contre makko min mi jokka mo taw mi wata wonde e contre makko donc e nder ɗum noon ɓe puusi ha ɓe tawi si ɓe wonali honno si ɓe sonjali men wawata marsude e nder ɗum kanko e koto makko ɓe haaɓi ɓenni ko fi leydi maɓɓe ɗon ɓe haaɓi nene goto baba goto après ba mi ari mi tawi ɓe haaɓi tawi mi lay yalti mi ari mi tawi ɓe haaɓi koto makko ƴettimo ari sokimo mi immi noon mi ari mi tawi mo ko sokki ɗon ka gendarmerie mi geeji mo min joni waɗe doy ɓa hewti laamu ngun acce laamu ngu jittanam waɗe doy kono e nder ɗum o sikki o wawali zéro o sikki o nangi wolgo haalaji wo ko ɓe woli on sayi tawi gardi ɓen fiidi toujours nder haalaji ko ɓe wolta kon gardi ɓe jetti plainte on naɓi ka justice ɓenni wo koto modi a yo naɓu plainte on ka justice ɓe naɓi ka justice ɓe hewti toon nder ko ɓe yewta kon kadi ɓe jetti modi an ɓenni wo modi an no barmini koto maɓɓe ɓe jetti modi an ɓe sokki ka prison ɓa ɓe sokiɓe ɓenni wo lebbi 6 mi ari minni miɗa ɓeyni komin tuwoni ka suudu donc yoɓe ɗuytanan ka lebbi 6 ɗon ɓe honno ɓe ɗumannomi ɓe ɗuytana men ɗon kono laati koto modi an inni artoyi ɓenni wo gasta wo ko ma ɓe soka ɓe o barminimo o si ɓe sokalimo ɓe joytomo ton o so yitti ka suudu o wareɓe mi tawi ɓe woni contre fi sonjugol nan sonja gorko mi rewi rewte ɗin fo ila ka ɗuma ka syndicat maɓɓe on horejo ka syndicat heddi ka justice ɗon mi jokki jeejugol e ɗumanago finance go wona dépense ni ko jokki ɗum fo ha e nder mum Allah wallila ɓe soki ɓe ton fayda ko yata lebbi 7 mi woni ɗon mi muññi ɗon ha ɓe yalti kaka ɓe yalti noon ɓa ɓe tawi mi dogale fi o sokama koto modi an inni wo yo accita wo min miɗa ɓuri mo ƴawde gite wo ko mi yehi karamoko ukkindiri ɓe fiyo ɓe piru ɓe sokindira wo yo accitan ɓe jombanamo goɗɗo o accitilan noon o ƴetti goro kanko e koto modi an e biro makko e bandiraɓe makko fo e miñiraɓe makko ɓe naɓi goro ƴenen ka juulire ɓe naɓalay ka suudu woɓe jonni tila min yaw mawɓe an ɓe noddilan mi arti ka amen ɓa mi arti mi ƴetti komi woni ko yeyde mi yalti yeygo heeɓi wona lebbi 3 ni mi ƴetti komi woni ko yeyde mi yalti yeygo mi fotte goɗɗo on lawo ko parfum sa'itirgo conci goɗɗo go indilan wo hani modi ma yaltali ko sonjiɗa fi makko fo minni o ɓe yaltino ha ɓe jonnitilan wo on gorko ko ɗum waɗi ko yangiɗa fi makko fo minni hi wo awa habbo min miɗa mari miñira o faalaɗo jombugol ɗo ni mi nodda mo kisanɗo e goɗɗo go yaltude fima ɓay ko siga mon ɗaɓɓete on ɗon jombe minni awa laati ɓe noddi on ɗon tun on inni woy ɓe naɓan mo numéro an on ɓe naɓi numéro an on ɗo wolanilan min yewti min fotti o are o torilan o jombila tawi seedigal ma ngal e modi ma e toragol ma ngo wonno lebbi 2 e jonte e honno e jonte ni jonte 2 donc ɓe naɗano ma edda ɓe naɗano lan edda gorko on ɓe ka juulirde alaji umal petel ɓe innuno wo mi naade edda
gorko inni o eddalanni wo ko laabi tati on ni himo jonnude lan o haɓɓi haɓɓere gorko ko laabi tati on ɓe landitimo laabi tati on ni o jonnitila laabi tati ɓenni o amene men taƴataɗo dewgal de kono noon wata sikku kadi ɓa a jonnitime haray o hootoyen kono mi wata taƴude ɗo dewgal ngal joni goreje ɗe yaade e mum kono noon o hootata kadi on sahi ɓe immi ɓe yaade mum ɓenni aɓe yiɗa lanka galle toon ɓenni aw ɓaynon men seedi oɗo jombilan o wi joni wo ko yimɓe makko ɓen jamfimo ko ɓen waɗi han ɓe o naati e ɗum ɗon hari o imminira naatugole mum o joni noon joni ɓiɗɗo makko on o perdata e ammin o perda e ɓiɗɗo makko on joni o faala hettude ɓiɗɗo makko on kono e nder mum minni bobon mawnali taw miɗa andi kadi ka maɓɓe ɗon naafi bobon dankete ɗon himo marno ɗon jiwu miɗa andi no kum wonirno ɗon ko hay min si mi ɓannitino kum fi lotugol kum ma moƴƴina kum pati hono biro modi an no sonkande la wola piiji fof ɓe dankota ko goɗɗo dankota ko feccira wan on ko ɓiɓɓe mum ɓen innu donc ko ɗum aninilan e fi accugol o boban toon ɓen ni no joni ɓe jattude boban o e juuɗe am o wona ka galle toon gorko on na wonɗo allaise ko yarugol ka rogu fimete maka bere yarete ngu ɗum ɗo ɗilli e jiyatamo tamo to boban o yaada e mum toon ɗe balɗe ɗo mi ƴetti hono bobon ari fi yo mi yiwmo mi ƴetti bobon mi ardi e mum ka saare kam min hawtata mi waɗi accident ka laawol ɓamen yani bobon tappi seeɗa ka hoore ɓe ƴetti min ɓe naɓe ka urgence après ono momin yani on e feemum on ɗon inni charge to fi ñawdigo bobon kono goɗɗo go noddoye baaba boban o inni o mi waɗi accident miɗen ka urgence o immi ɗon o yehi ɓawo yehi o inni joni kanko o yoɓa e ordonnance on o yoɓi ordonnance on ɓaɓe windi ordonnance on o ƴetti ordonnance o yehi sodugol lekkel ɗen ka clinique o ƴetti bobon mbiɗa sikkude o yaha woni o artira bobon o yehi sodoye to lekkel ɗen o yaari toon kanko e bobon hay o waynakila bobo jiwo kagol bobo jiwo on say noon mba o yehi bimbinde ñande mi yehi darugol si hay fani bobon tawi mo sekki bobon mo yarde ka drogue on fimete mbaraya toon ka pellum dow toon ɓe waɗi toon base ko ɗum fimete tan mo tambi bobon mo yarde toon on sa mi hewtiɓe ɗon min jaariya to ari on sa boban o yeƴƴitilan o inni mo arde bama ko jaɓalmo accita o wulli o ratata tanni ɗon kara hango accitirmo o wi o accitata o wullango bobon waɗi so accitimo bobon ari mi yimo min joni acce mi ƴetta bobon mi yaha mi wonda e makko ɓay mi yahay woni kam jombaɗo naɗo mi jooɗi ko kisdudu mi yaada e bobon e nder balɗe tati mi artira bobon kadi o wi o marsata o bon makko on o hettimo mi tawi noon bobo yurmede bobon koni ko mi an mi wawatasi portude mi yetti bobon tan mi wawatasi portude onta bobo bobon no juuɗe makko bobon dankitake anti walle lafi allah medde bobon on onta mudi o tan mbareya toon o jambuɗolan ɗo ko gisdugu jooɗe mi falete ɓa bobon naata l'école taw komo duuɓi tati ndi mi wonda e bobon hay siko duuɓi joyi mi jonnito jommum kono si mi wondale makko o yurmetake lamɓe ana wippitidemo fiɓe andimi e ɓi dewgal no ittere monoti yoɓe danko bo ko ittere monoti ɓani e ɓi dewgal ko gankole jonnitilan so ay mi yanganike mo ha o yalti ko prison ko fiwateme seedu mi yanganike mo ha o yalti o wi o jonnitilan waɓɓi haɓɓere goro o fillitike laaɓi tati tawi simi fonsi mi yiltike ka galle toon si soñja yalto yemum mi lutta e mum mi tawi yo mi yondino allah ittika bawgal mum mi anda gorko jombuɗolan hande mi andamo janggo ko allah ulan ɗon tun andi ko on no jonnirilan on ɗon o jombiɗan ayno on ɗon jommilan o wi joni o wippita e o bobo e juuɗe am nin mi ani mi mara mbuudi ko mi hettira o bobo am yo allah ulan ɗon jonnita bobam eyi ɗon tañini sowno hekki bobo o wawa dankade bobo ɗanti mi dankote na on ɗum mi heeɗi miɗa marni jiwngu nduuɓi jeɗati on no janngude alqurana mo janngude français neɓi ko naati e mum o andi moƴƴe ko woni ko janngude min mi janngotako ko mi heeɓi ko kono miɗa andi simi accimo ko galle toon ko yeɓugol mo ko ɓe wonmo wippitirande ko ittere mon e komi jomba komi ɓamiɗe andi ay ko wonduno e ko wonno o dankude ko si biro makko e peccira wan o rottani ɓe ñiiri ɓe nokka ɗon gorko on ko ñamata kon ɓe nokka ɗon ko jokkimo kon ko ñamata kon gorko on ala moyen ko gardina siyagol woni wadde toon ko mi wonno ɗon ko mi wonno sarjade ɗi fof wodi noon jombuɗe am ɓe wawa wondude noon siɗon faala mi nodda mo ɗo téléphone ƴewton ko kanko innilan simi yaadi e ɓiɗɗo on o mara ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo makko
ko Allah taginani mo ko ngoanyantame si o hutori Allah janama so hutorali min miɗa mari ɓiɓɓe goo mi andi kono mi joyitorta ɓiɓɓe am ɓe ko min heɓi ɓe a waɗe hoore mum enayi andi dewgal wela no seedi ɗi o ɗo heɓi ɗon ɓiɗɗo en jombama kay ɗon fuɗɗiti gongal ɗo ko adi adi komi wawi toon taw yo muñiro fi Allah wontani ɗiɗo an toon dewle ɗum hande ko tana o ala dewgal welungal 100% ala ko muñal ngal ɓuuri ɗum ɗi hande ɓiɗɗo debbo ko mawɗo mum mari jawdi o so dewne ɓutinaka dewgal ma en makka hande noon worɓe ɓen ko goto goto mari jikki so yimɓe keɗo joni noon nangi lawol o yekkitude ko dewgal woni naɓude toro ɗon Allah yo Allah moƴƴini dewgal mum ngal hokkoran jawdi lawol ko dankoro bo wonɓe yemmude haron jaɓar ko leydi dina ni wonɗo yaade ko ganda ha e goto goto anda sina modi mum toro ɗon Allah yo Allah peppinde modi mo muñi on to mawɓe mum ɓe mawɓe am ɓen no biɗo am no jooɗi dogo men kotiraɓe am ɓen no ɗo jagiraɓe am ɓen no ɗo ɗum ɓeynitimo ɓen ɗon ko wi wo si tawi mi hetti haray no wela ɓe o yewtunoga laamu ngo fi probléme bobo mi yawno ɓaytay mi ani on to yawno premier kaka police mi yaari e no projet molduno ɓe kipɓe sonnaɓen ton oye ka police direct mi yaari ɓa mi yaari ɗon ɓe inniɗan wo joni wo ɓiɗɗon ko hakkunde an e baba makko woni ko wonde ɓiɗɗon seeɗa baba makko wonda e mum seeɗa minni ko on boyamen naadata l'école baba makko inni ko kanko minni ha joni ka debbiɗo accemi wonda e makko ɓawana taali taw ko aroy takon mi artiramo wondon e makko naado mo école ɓeyi o gasa taw o koyɓe wonde e makko ɗo wo ha l'école udita ɓe naadamo l'école simi hettitoyma min ko duuɓi tati mini ko fewdo ɗo mi wawata wondude yurmede wona hakkunde amen seeɗa mini no gasa ɗo e l'école uddutude haray o joƴƴi seeɗa o sendidiri honno ko ɗumanni minni joni yoɓe accida e makko kono ɓenɗon inni o gasirtano ɓaynon mi tawi on boni gasirtano honno ɓe ka police woɓe wata accude ma e bobo woɓe wata accududela e bobo wo ko ma bam makko hetta minni bam makko wonda e ɓengu minni biro maɓɓe miɗa andi biro maɓɓe nawyi ɓen wawata tippude on bobo minni joni yoɓe accumi wonda e makko ɗo gasa ɗo e ɗum hara kanko tigui o sendidiri ko honɗum nafatami ko honɗum mannotomo kono ɓenni marché taw mi tawi ɗore am nden tedde ni fimu minni yomi feƴƴi ka justice mi feƴƴi ɗon jon ɓa ɓen ɗon ko gonga ñawirta no gasa ɓen ɗon anday hakkunde nene ɓiɗɗo no wayiri noon ɓe wawa jonnutude jon gonga gongam on say noon mi feƴƴi ka justice ɓen ɗo wi yomi ɓen ɗon kadi ko wilam premier woymi accudumo e ben makko so tawi ben makko no wawi dankade minni konko mi yiɗon ɓe wawata dankade ɓen ɗo a joni ɓe waɗa e feere bam makko ara mi yiida min fof mi anda kon ɗum honno sutto waɗi justice honno hattuɗon toon o mi waɗa mi ɗumanaji pustaw ɗo ko somi yeehi joni ɓe noddamo noon mi yewta pus mi waɗal toon tasina convocation ko mi windi kon justice bien mesdames messieurs nous yurɗon ni sonnaɓe no sendi ka dewle muraɗo maɓɓe kono bon courage à tout le monde. En tout cas, suivons cette histoire et nous aussi, en tant que membres de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, nous allons faire comme Inch'Allah, mais tout est là pour nous. Hugo Sonna, qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc, à tout à l'heure.